Dobar vam dan, dobrodošli na moj kanal Loli Secret 74. Sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem vam se na lajkovima, na pretplatama, na pažnji koju posvećujete gledanju mojih videa. Evo danas ću otvoriti karte u dvije grupe da vidimo energiju za danas. Znači prva grupa će biti ovaj ključ, a druga grupa će biti ova štipaljka. Ova štipaljka, cvijet, štipaljka, cvijet. Pa vi onako intuitivno odaberite grupu gdje mislite da bi bila poruka za vas, ono što biste trebali čuti, a mi prelazimo sada na čitanje za prvu grupu, za sve vas koji ste izabrali grupu broj 1. Pa da vidimo kakve nas energije očekuju. Za sve vas koji ste izabrali grupu broj 1. Lijepo se opustite, duboko udahnite, izdahnite i gledajte vaš odgovor na vaše pitanje. Da vidimo na vaše pitanje ili ako i niste pitali, jednostavno poruku koju vam karte žele poručiti. Znači za sve vas koji ste izabrali grupu broj 1. Pitamo karte poruku za danas. Pitamo karte kakva energija vas očekuje. Otvorit ćemo, znači, otvorila sam tarot, otvorit ću Lenormand i otvorit ću Sibile. Tako da imamo možda neku malo opširniju slikicu. To su kratka čitanja, kratka dnevna čitanja, jednostavno da vidite energije koje će vas pratiti današnji dan. Da vidimo što će nam karte poručiti. Znači za sve vas koji ste izabrali grupu broj 1. I još ću izvaditi jednu poruku anđela da vidimo i to što će nam naši dragi anđeli poručiti, naša draga svjetlosna bića. Evo, tako. Ovako, dragi moji, grupa broj 1, ovdje imamo obješenog čovjeka. Znači, danas biste mogli imati posla sa nekom osobom koja se pravi žrtva, koja pripada, to je karta Neptuna, znači karta iluzije, to je vječita uloga žrtve, to je osoba koja se pravi i koja bez grižnje savjesti i priča možda neistine i malo manipulira. Jednostavno je osoba koja je stavila masku, to je osoba koja jednostavno misli da je povrijeđena i zato misli isto tako da ima pravo povrijeđivati druge. Znači osoba koja jako dobro manipulira, prikaziva se žrtvom, koja gleda jednostavno, gleda sve iz neke druge perspektive, jednostavno misli da to što radi da je to u redu i da je to tako dobro i da to tako mora biti. Možda ta osoba čak ni ne osjeća da je manipulator, ali zna veoma dobro sakriti i zamaskirati svoja djela i svoje želje. Vidimo da ćete imati, potrebno će vam biti dosta puno snage kako bi jednostavno to podnijeli. To može biti više psihička snaga, znači jednostavno ćete vidjeti da je to tako, da vas osoba manipulira, bilo da je to na poslu ili da je to u vezi, ili jednostavno neki susret ovako, može biti isto tako i u trgovini da nešto kupujete i da ste kupili možda pa vam ne odgovara, želite zamijeniti, a
jednostavno se ne prihvaća taj vaš prigovor, pa ćete se morati dosta naći u toj nekoj poteškoći gdje ćete možda čak i osjećati neku empatiju prema toj osobi, bilo da je to vaša osoba iz vaše veze i vaš suprug ili supruga iz vaše kuće ili jednostavno poslodavac ili tako neko za kog jednostavno ćete htjeti pomoći na neki način i tu ćete trebati upotrijebiti dosta snage i dosta napora. Znači, definitivno je moguće da se radi o poslu, jer imamo tu i lisicu, morat će doći do neke promjena. Jednostavno ćete uvidjeti da to ne ide više tako, možda ste već neko vrijeme to gledali, promatrali i sad je došla situacija kad je promjena neophodna. Imate tu način kako riješiti to, imate ključ, znači za rješavanje te situacije, neka situacija koja je, kao što sam rekla, neophodna promjena. To može biti da je to promjena, da se radi o promjeni ophodnje, o promjeni terapije jednostavno, da vam više ne odgovara ova terapija i trebate jednostavno početi uzimati drugu. Uglavnom imate ključ za rješavanje te situacije. Ovdje to je znači jako brza energija, bez obzira što je ovdje malo sporija, ovdje nam kaže da je jako brza. Znači, vi ste protagonista, definitivno. Znači, riješit ćete tu situaciju, pokušat ćete riješiti što je brže moguće i na vaše zadovoljstvo. Znači, to, kao što sam rekla, može biti da se neko od kolega vaših radi žrtva i da traži vašu pomoć, a vi ćete onako jednostavno hrabro to pokušati riješiti, bilo da se radi o vašem partneru ili o vašem supružniku ili supružnici, da ćete to jednostavno želiti riješiti, jer je došlo zaista vrijeme da se preokrene cijela situacija, da jednostavno uzmete ključ u ruke, otključate tu bravu i riješite to sve za svagda na vaše zadovoljstvo. Da vidimo što nam anđeli poručuju. Anđeli nam kažu dipende da te, zavisi od vas. Znači, ako vi ćete imati dovoljno snage da to riješite, tada će se to isto i zaista riješiti, jer jednostavno ovdje definitivno mora doći do preokreta, do promjena, do nove situacije. Jednostavno je to već malo traje i predugo i jednostavno potrebna je promjena. Nekako ste izdržali do sada, ali od sada jednostavno želite i uvidjeli ste da je tome došao kraj, da jednostavno skupili ste na neki način tu snagu, tu unutrašnju snagu i našli rješenje kako da to riješite, kako da riješite tu situaciju koja vam je jednostavno više dozlogrdila. Evo, za sve vas grupo broj 1, da vidimo što će nam poručiti anđeli. Htjela sam još reći da ovdje imamo horoskopske znakove ribe i lav, vatreni znači, i ribe kao Neptun, kao mutna voda, neko ko zaista se prikazuje kao žrtva. A toga uvijek ima, da neko iskorištava nekoga. Suosjećanje, pruži ruku pomoći osobe koja pati, tako će i tvoje brige činiti se manjima. Ovo je jako dobro, imate puno suosjećanja, jer snaga isto govori o empatiji, o suosjećanju.
pobjeda, ne boj se sjene iz mraka i vlastitih slabosti, anđeli ti donese pobjedu. Znači, definitivno ćete riješiti tu situaciju na zadovoljstvo vaše i možda isto tako i te osobe koja se predstavlja žrtvom. Evo, dragi moji, to bi bila poruka za vas, za grupu broj 1, a mi prelazimo na otvaranje karata za grupu broj 2 i vas koji ste izabrali ovu štipaljku sa cvijetom. Evo, tako, ne vidite, sad vidite. Pa da vidimo koja će to poruka biti za vas. Draga grupa broj 2, kakva je poruka, kakve su energije za današnji dan, što vam karte poručuju. Imamo pustinjaka i snagu, dvije velike arkane, znači ovdje se radi o, treba će se donijeti neka odluka, neko preispitivanje unutarnje. Evo. To su znači Lenormand, da vidimo sad i ove naše sibilice, što će nam poručiti, što će nam reći. Kao što sam rekla i za grupu broj 1, evo ponovit ću i ovdje, da jednostavno ne mora rezonirati sa svima, jer vas ima dosta, ali vi uzmite ono što mislite da je za vas. A ono što mislite da nije za vas, jednostavno prepustite nekom drugome. Isto tako vam se zahvaljujem svima na pretplatama, na odvojenom vremenu za gledanje videa, na porukama, na lajkovima. Evo, ovako, ovdje imamo jednu drugu sliku, ovdje imamo pustinjaka, znači postoji neka situacija koja vas je prisilila da se povučete, da se osamite, da si uzmete malo vremena i trebate si uzeti malo vremena kako biste se jednostavno povezali sa sobom, sa svojom intuicijom, sa svojim unutrašnjim djetetom, kako bi pronašli odgovor unutar sebe, kako bi slušali sebe, svoje tijelo, svoj jednostavno prodrijeti dublje i zapitati se, odvojiti se od materijalnih stvari i posvetiti se izazovu, posvetiti se svom unutrašnjem glasu, gdje ćete naći i mudrost i rješenje i uzmite si svakako vremena da to i riješite, da se pitate, preispitate, da nađete taj sklad. Neka bude ono loše zamijenjeno dobrim, neka dođe u ravnotežu, neka dođe istina na vidjelo, neka se poprave stvari, budite otvorenog srca da dobijete ravnotežu, da dođete u ravnotežu. To može biti isto tako i karma, ono što si posijao to ubireš, ono što si zasijao to ćeš pobrati i kako si se ponašao tako si zaslužio. To je put pravde je spor, ali nije nemoguć. Znači, moguće da se danas kod vas radi o nekom ili sudskom sporu ili nekom dogovoru. Može biti nešto poslovno, da ćete tražiti neko obeštećenje, da ste bili oštećeni. Naravno da se to sve gleda pod velikim povećalom. Međutim, na kraju imamo kartu
djeteljine, što nam pokazuje da će biti sretan ishod, bez obzira što će vas gledati, promatrati pod povećalom, što će vas preispitivati, ispitivati i na kraju će stvarno uvidjeti da ste zaslužili da vam se ta šteta koja je prouzročena nadoknadi. Bili ste dosta strpljivi, međutim došlo je vrijeme da se to riješi. Znači danas bi se moglo riješiti neka situacija, bilo da je to neka pozitivna sudsko rješenje, završetak nekog posla, nekih papira, nekih financija, može biti u banci, može biti da jednostavno vam je došao povrat poreza, recimo, može biti da ćete jednostavno biti obeštećeni ili ste preplatili možda neki račun, pa će se to na kraju izgladiti i dobit ćete svoj povrat novca. Uglavnom vam predstoji jedno pozitivno razdoblje gdje ćete ostvariti svoje interese, gdje ćete naplatiti svoj možda neki dug, neko obeštećenje, može biti od osiguranja. Jednostavno pravda će izaći na vidjelo. Pravda je spora, međutim postoji i to je jako lijepo i jako pozitivno i svi bi trebali težiti tome da pravda izađe na vidjelo, da smo moralni. Znači, kako napravimo nekome, tako da nam se i vrati. To bi bila prava ta Božja pravda, ta karma koja uvijek dođe na naplatu. Da li preko vas ili preko vaših, ili možda čak i preko vaše djece, međutim pravda, budite uvjereni da uvijek dođe na naplatu na bilo koji način. Ovdje imamo kartu anđela što nam poručuje preokupacione inutili. Znači, ta briga koju vodite u vezi tog spora, u vezi te situacije, u vezi tog načina ili obeštećenja će doći bit će pravedno riješena i ne trebate se bespotrebno sikirati, ne trebate se bespotrebno mučiti sa tim pitanjima. Da vidimo još što će nam reći anđeli na sve to. Uzela sam pogrešne karte. To imamo horoskopske znakove Djevicu i Vagu. Znači, znajte uvijek da je pravda spora, ali će doći po nekom obliku. Ne mora doći vama, ali će doći na neki način vašima. Eto, to je zakon karme koji se ne može izbjeći. Znači, doći će kroz bilo neku situaciju kad se nekad zapitate zašto se to baš desilo meni. Ko zna, moguće da je neko iz vaše prošlosti nekad nešto učinio što nije bilo baš tako pravedno i onda je ta pravda nažalost došla na naplatu nekom drugom. Imamo kartu nade. Anđeli ti nježno brišu suze i svojim anđeoskim prisustvom donose nadu za novi početak. Znači, evo, nada uvijek umire zadnja i dobro je imati nadu. U ovom slučaju će vam se vaša nada i želja ispuniti. Akcija, vrijeme je za djelovanje, pratite blagoslov neba. Evo lijepe kartice za vas. Grupa broj 2. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ja se nadam da će vaša pravda, vaše obeštećenje, ono što vam je bilo nanešeno greškom ili slučajno nepravedno, da će doći na pozitivan ishod. Kao što vidimo ovdje, kao što ovdje karte prikazuju, bez obzira što ćete trebati možda neke dodatne još dokumente, možda ćete biti gledani pod povećalom, međutim, važno je da će doći sve na naplatu. Tako da
preispitajte se, pitajte se, ali u svakom slučaju ovdje pokazuju karte da će pravda doći i to vam zaista i želim, svima vama i meni možda. Ja isto uvijek izaberem neku od grupa. Znači, ja vam se zahvaljujem na pažnji i vidimo se u jednom narednom videu. Pa, pa!